osihlelelayo ingoma. Siye sagcina impilo yakho kusuyibambe ngokuthi na ususukile eNewcastle, usufika ezweni laseThekwini, uhlanganisani neVoice FM ke manje? Mangifika eThekwini mfethu ngifika ngaqala hlanganisa impilo ukuthi indoda melithola umbhede, zonke lezo zinto lezo idabona nje amabhodwe because mawufika endaweni ufika uphethe ingubo ungenalutho. Yes sir, mhlambe namazamba namahlanje. Yes mfethu ngaqashwa ikhampani engeke ngikwazi ukuyibiza because ayikhokhile la emsazweni. Aqashwa iyo lo company leyo ngayisebenzela. Ngakwazi ukuthi nawe mfethu ngithe umbhede ngibe nendawo yokuhlala ngibe right. Then iVoice FM ngiyibona ngikwi-Wi-Fi mfethu yabo lento ama-Wi-Fi yasisi. Ngiyayibona mfethu ngiyayibona. Ngibhizi kwi-Wi-Fi ngidownloada ngadownload ngangibuka ivideo kaDumi Mkokstad noZipho Zenkosi. Yes sir. So ngiyababuka nje yonke into abayenzayo. Mkokstad noZipho Zenkosi. Yes ngiyabona ukuthi one day ngiyafisa ukuthi nami ngiphile le mpilo le abayiphilayo. So mangithi ngibona naye iVoice FM yothatha ithombe I think babeyoshutha lapha sengibaqweni umdidiyeli vele ukhona ngicathi wayekhona kuleyo group leyo. Bayoshutha lapha ngasengibaqweni lapha yaphezulu yes. Then ngase ngenza short ngiya Facebook ngiyabasesha ngabathola naye iVoice FM ikhona Facebook ngayilandela one day ngibone kuthiwa kudingeka abantu abazofunda bafundele ukuba umsakazi. Yes sir. Ngemali engango 1,500 rand. Okay. Yona njalo iVoice FM. Yes, yona iVoice FM. Ngayithatha inamba ngathi ngithi ngathola MC Qabs. Yes sir. Saxoxisana nale ndoda yathi angize noma imali eshoda. Sokhona ngendlela okuyi. Okay. Afika mfethu i-aim yami kwakuwukuthi once ngathola umbhobho. Yes sir. I will make sure ukuthi lo mbhobho angisasuki. Then ngafika safunda eklasini lami uzoba surprise ukuthi ngangifunda nabantu vela sebeqashiwe la ekhaya. Alright. So kwakuyimina ngedwa umuntu ongaqashiwe ngaphandle. Enye zezinto ezazingimotivate lezo ukuthi okay vele la i-challenge ikangaka because even ama-question akade ebuza eklasini kwaku obvious ukuthi bona bazowazi amanye mina uthothi angwazi but kwamele ukuthi level yami ngiyinyuse silingane. Yes sir. So mfethu nawenza ke lawo ama-class ngathi mangiqeda athi MC Qabs cela uqhubeke nekhonzanathi mawuqeda bese ngomgqibelo usibambele i-hip hop music. Yes sir. Alright. So mangishaya i-hip hop music khumbula ukuthi ngithe khona indawo la ngiqashwe khona la eThekwini la ngisebenza khona. Yes sir. Sekumele ukuthi manje ngiyogoqa ke enye indoda mfethu emfishane khona into emfishane esiphethe lapha emsebenzini. Yeah. Yes. Yeah. Emfishane nje ngathi take ukuthi ugcwale emzimbeni. Sekumele ngiyigoqeke le ndoda ukuthi mfethu sesiwena. And le ndoda ayihleki. Wena. Ayihleki le ndoda. But mina azangibamba ngani? Ayenza sure ukuthi ispan sayo sonke 100% yenze be happy ukuze nami mase ngifuna usizo kuyo ikwazi ukuthi so lento ukuthi commit ama wenza umsebenzi wakho ikuwena. Yes. Alright. So abantu abaningi mothi yabuka babexabana nale ndoda babanga nje ukuthi yadojwana ngomsebenzi so engamfuna umuntu odojana. Mina ngenza short ukuze singaxabana nale ndoda ngenze short umsebenzi enginike wona ngiyawushaya ngiyawuqeda mangifica ngihleli ngihleli ngoba umsebenzi wayo ngoshayile ngawuqeda. So ayikho bento ezongenza thethe. Okay. So ngigoqa le ndoda uthi mfethu i-weekend engisakwazi ukuyisebenza ngiyafunda mfethu ngiqamba mase ngiqedile ukufunda sengiyasebenza mina ngiyasakaza eVoice FM. Alright. Yona yazi ukuthi ngiyafunda. Right. Mfethu ngiyafunda mina manje ngisakwazi ukungena nge-weekend hayi ingivumele indoda. Ngiqhubeka engibothe le tamu ngeke ayisekho le ngiye kubaphathi beVoice FM ngifike ngigoqa ngedolo ngisho lento yami hip hop le ngeke iyangishaya. Uthiwe why? Ngithi isizathu ukuthi Saturday ngifike ngibambe hip hop and kwi hip hop kuya rapper kuthiwa what's up my man yaboyo futhi yaba ngasasa ngizokwenza ishow ye gospel kodwa nathi ngothi uJesu inkosi uJesu uyaphila so asahlangana siyabamba so ukhuluma language engafani kahle kahle. Okay. So bayibona lento abaphathi kathi okay asikeeping up hip hop uqhubeke nekhonza nathi ngaqhubeka mfethu ngayibamba ngizashintsha inhlelo kwaya kwi-revive my soul ngayibamba nayo kwasobeza amazayoni ngayibamba kwazoba inami ngiyayeshilo yona le ngayibamba nganominatwa kumaciko award as the best radio presenter. Yes sir. Ngifisa ukubonga futhi nalapho kubona bonke abantu abangivotela. Yes. Yeah, ubonga thina. Yeah.
wakade abangivotela ngiyabonga kakhulu nayo le ndoda le ngisho ukuthi ayingiphethe kwenye ikhampani mfethu yavota angikhona yavota phambi kwami mfethu ubonga kakhulu nakuyona mfethu yayiza show nje ukuthi iyangivotela wayebuye ngifumbathise mfethu 250 umsebenzi wayo mangushaya ngendlela kathi ngibone ke envelope leza ino 250 phakathi thiyo mfethu mvile so ngifisa ukubonga nje kona konke lokho mfethu nakho ke Mathongwane siyabona usuhambe wahamba usufikile kuVoice FM yakuthatha yakubeka embobheni sesiyasuka sithi siyabuka ku-screen uvela kanjani manje kwi-TV ku-TV indaba yami ne-TV SABC 1 kuZalo ngivela ngendlela yokuthi lento yokusebenzisana nabantu uma mfethu ubona i-artist uzol-interviewa kumele unikeze leyo respect so noma kuthiwa mhlawumbe umuntu uyambothi indlela agqoke ngayo ayikhombisa ukuthi uyi-artist noma ayikhombisa ukuthi unemali noma ayimkhombisi ebalulekile kuwe but mnike leyo respect mbone ebalulekile kuwe because awumazi ukuthi uphumaphi awumazi ukuthi ubani awumazi ukuthi usebenzaphi so wonke umuntu mnikeze that kind of respect so nga-interviewer omunye umuntu lapho uma ngimi-interviewer lo assist loyana qede lapho athi mfethu ngicela uku-add kwi-group yami abantu abazoyo actor kuZalo ukuthi mina wow ngempela athi yes angi-add maye ngi-add only to find out ukuthi umuntu osupervisor khona lapho omunye wabasebenzi ababesebenza la ekhaya so ngiyazana nomuntu osupervisor so the day ngithi ngiyabo actor kuZalo mayithi ngiyafika usupervisor wami ilo muntu lo besebenza kwiVoice futhi engazana naye obenza isport kwaVoice so kwaba ungena ngaleyo ndlela ke leyo kwi-shooting okay alright sibonga kakhulu Mr Great Performer mlaleli sisahlezi nayo ke insizwa Mr Great Performer sibheka nje ijourney yakhe kwezokusakaza sibheka nje ijourney yakhe personally bakhona ke nje nabanye mfethu obaphakamisile abakwazi ukuthi nake impilo zabo zashintsha ngokuthi nake wena uthole le platform abakwazi nokuthi nake nabanye kade bengazazi ukuthi nake impilo zabo sibheke phi nokuthi zinjani bakwazi ukuthi nake bathole i-platform ngabe Mr Great Performer uyakhwitha mhlawumbe noma kuzakalani akusithi nje isithombe kancane ngabe mhlawumbe usukubeka phansi intambo o ijourney yakhe yakhula kwenzakalani nakho sekuthiwa ke farewell Mr Great Performer usekuleyo mfethu yoku abantu abakwazile ukuthi basizakale ngicela ukufakazela kulokho yes sir ngiyadinga sengithole about 3 wabantu bengifuna befuna ama-ID kimi abana ama-ID mina angisebenze home affairs yes sir but ake ngisho ukuthi mabe ufuna usizo lokuthi indlela ukuthi uthole i-ID bese ithi mina angisebenze home affairs ngisebenze eredweni yes sir yabo but kumele ngenze imizamo yokuthi lo muntu loyo ngimhlanganise nomuntu waka home affairs so ngicela ukubonga futhi ngibonge insizwa laphayana uMakakula Mr Makakula ubuyene ophethe ko home affairs eKZN yonke because la ndoda mangifonela anytime ngithi mfethu nangu umuntu uyakhala unenkinga ama-ID wenza show ukuthi uyamsiza yenze show ukuthi ugcina lo muntu leyo eyitholile i-ID yakhe so ezinye zendlela noma abanye babantu engikwazile ukuthi ngibasize labo abantu akade bedinga i-ID ibaluleke kakhulu mfethu right umbuzo wakho ukubheka ekuthenini ngiyacreator noma ngenza njalo bezomsakazi yes sir ngicela abantu balandele on Facebook uKhulekani Mchunu naku Twitter @khulekani phakade ngizomemezela ukuthi ngiyakuphi kusasa ngizosengisho okwamanje ngicela ukuhlonipha umsakazo ngingasho ukuthi ngiyakephi radio station noma ngingasho ukuthi ngiyo-actor mhlawumbe ngiyo-actor ngisaye eredweni so bheko zakhe yes angikukhumbuze nje ukuthi nake isikhathi sakho u22 minutes to 10 Mathongwane kunento engiyinethisayo ke kusuka namhlanje sengokwesibili ngisho isikhathi esifanayo 22 minutes to so angazi le22 ukuthi uyisima kanjani kuyishow yakho yokugcina kodwa ke 22 so mlalelo mekhaya sisekulona ke i-hour ka Mr Great Performer sizoya nje enkundleni zokuxhumana sekukuthi nake wena uye wathini sizona